Kupci iz Hrvatske već preuzimaju svoja naručena vozila. Evo njihovih izjava. Gospodin Ivan Kovačević iz Novog Sela kod Siska je oduševljen. Dobar dan, ja sam Kovačević Ivan iz Novog Sela Palaničkog. Kupio sam električni mali automobil od Mr. Džira. Jučer sam ga dobio i jako mi se sviđa. Nisam mogao izdržati, nego sam odmah seo u njega i napravio sam jedan krug kroz jedno 4 ulice, jedno 5-6 km. I dobio sam dojam da se odlično u njemu osjećam. Hvala. Gospodin Milan Kristofec iz Zaboka je jedan od prezadovoljnih kupaca. Gospodin Milan Romanić iz Nove Gradiške je kupio ovaj prekrasni tricikl. Nove količine su već na putu kao i modeli sa 4 sjedišta i snage 4 kW. Desetine izjava kupaca iz Hrvatske i drugih zemalja širom planete potvrđuju svoje zadovoljstvo. Misije Mr. Džirla. Mr. Džirlo u misiji ostvarenja vaše slobode. Sloboda jednako kretanje.